Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nesikaSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele kaMathiza kaSibongile and Dlamini's, izinto nje okumele kuyilindele kuloke leli week esikulona. So ngizoqala ke la ngendaba ke thinta unjengaye kuMathiza baveza ukuthi ke uqaphelani uzo-advise ke lapha unjengaye ukuthi ke thathe isithembu. Baphinde baveza ukuthi ke uNomfundo uzotshela kunjengaye ukuthi ke naye ufuna ukuthandwa njengophetheni and ufuna ke futhi becommit. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke unjengaye uzotshela ke uVusi ukuthi ke isikhundla sokuba yiCEO sibuyela kuyena. Babeke sebeveza ukuthi ke uVusi izomcasula kakhulu indaba yakhe yokukhishwa esihlalweni sakhe. Baphinde baveza ukuthi ke uPhetheni uzocasuka kakhulu mayithola ke ngeqhinga lakhe unjengaye lokuxoshwa ke uVusi lapha emzini wakwaDlamini. uPhetheni uzobeke sehamba eyothethisa ke lapha unjengaye. Ngidlule ngiye lapha kwindaba ke thinta uNomalanga naye ke ukwenzo. So lapha kuMathiza baveza ukuthi ke uNomalanga uzotshela ke ukugcina ukuthi ke uyazisola ngayo yonke ke lento akayenzile kukwenzo. Kuzoba nzima for ukwenzo ukuthi ke hile. Baphinde baveza ukuthi ke ukwenzo uzophinda ke futhi ehlangane noSibongile and ke uzophinda futhi eblemena ngokulahleka kumntwana wakhe. uNomalanga uzotshela ukwenzo ukuthi kabenze omunye umntwana kuzeke bevale isikhala salomntwana ongasekho. Baphinde baveza ukuthi ke uPhetheni uzobona ke isithombe sika Nomalanga kwi-social media and la azobona khona ukuthi ke uNomalanga akakhulelwe. Aphela lapha ke mbukela Mathiza kaSibongile and Dlamini's. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.